Orukoiso rwamanyirwe nka All-Parnit w'emyaka 45 kandi iwe orikuteekateekwaho kumwita Johnson Byamugisha w'emyaka 54 obwo atoriyo naatunga obujanjabi ah'irwariro rya Mpara Health Center ya Kashatu bwanyuma y'okunywa omubazi okugira ngu nawe arije omu magara g'enseegi. Turi aho mwabazi uzigeza saha kemwe twahura abana nabatera induru tata yitama tuza twirukanga kureba icyabaho tuhasanga omukazi akanyuma kenzo bamutire mpango umutu ariyo nazo ari mu cyambo cy'isagama no mushyikiri mu mbuga ari mu cyambo cy'isagama. Twafuye omukazi omuhi wa magezi kandi abera ari muhi wa magezi mu kanisa cy'Ebezi. Twafuye omukazi w'umurundi kandi ekanisidi agitira umuganda gwa mani. Gift Kayeso jire kujuna nyina nawe ishaka mutere mpango yo mu mutwe tumushangira hirwaro rya comprehensive mu town ya Mpara kandi ogunagera ngo isheke ngacihera hari nyina kumuzibera kuguzita karyo rutoke ngo kanda batwire no barwana. Abanaguze jya kuri urugurujona ngo akagenda akaza kwera kugurisha. Mama jangu tukuza kurukuza abana banje ogurisita karyo na wahiza abana banje ni warazi. Ati nko kushara mangu amu. Eshonga zone nkuruga nushota kamutwa kitanda. Abira takurara nawe. Nuri yagize ngo amazire bire bishatu. Ati umukazi atakurara kitanda. Nizwe cyonga. Erdad Tubesugor chairman w'entebe yo kubanza habwa akasikizi nagera ngo enshonga z'abashweri n'aba bakaza muzabarema batyo nuko ko basinduko wa CDO ngo kandi ivyo nabakatandikira hitaka tukabiza muka irusinya bakansara byabarema babisinduko wa CDO CDO akabiza mu rwa kabiri yabarakaniso rwa mukago kwija kushika hano mwanya twatandikire na hitaho barinziro kubahikaho umwabazi yo mukazi kwari gire kutimba muhugu yashanganarwa kutimba muhugu yamutera impango y'umutwe yamwongereye akabiri yuko y'umugongo yamwongerane ya kashatu yagwa hansi. SP Adam Chumuror DPC wachege gwar kurabera hasumu yahamya makuraga so tukubiriza abantu bafi okubera abakakama bakozese bero sizi bakozese police ejo jonna emikutu wegiri okulaba ngo buzibu tubumalawo office wemuwe bate kuyambye genda mundala endala we bate kuyambye siyesa imbayo dakwedako okutusa lofuna ki obwenkanya. Omugano makuru omuntu omwaferiro mu rutandi ya motoka ebiro mu cyaro cya Chesgom division ya Hoima West aharuguto rwa Hoima Kisotonya anda abandi babiri batwirwa mu irwariro barikubi ndi pickup ebayiremu abantu abakwika basatu kandi omuntu omu yafueraho utweroleireho na maiso n'abandi babiri bahutara muno kandi batwara mu irwariro rikuru rya Hoima Regional Referral Hospital Boma bali omumbera embi muno bayiramu ba parking be abayiralinzira benyina besahara abantu nibo bamu yokato we sahara boyizire navuga ayendeze kujja ku parking bayita bayira ka speed wa kamani ngira na endaje parking asibe bayitu kandi eremere kusiba yaije yagitahira mu enyuma muringero eri yamani enyuma kurunga ine byoma byayo boxipod butandeje bireho bwo muvuji wa motoka ya pickup Sahara namba UAG rushanjabera na mushanjo F etomire motoka mayiro nkisuzu namba UAT 335 kebire yemerira ha muhando mu cyaro cya Chesga omu division ya Hoima West mu rembo rwa Hoima aharuguto rwa Hoima Kisotonya ekirezero buzi utwere kitu kimu kionkanti abantu aba bakuparking motoka harukudo hano tibakuteka mu parking bakuteka hali bakasangire kandi kutiguli niko murundo kubandiza abantu kukwera harukudo rwaitundu bali bantu bainga bayise ni bafwa bakuparkinga muno amuhanda ikimotoka nkakire kikoto kiriki kyo kuleba ki ati kuja kiparkingire ndinere twana toli kusara na ijukira ahumire eri nkoteri motoka eri side nini ni kuleta muna accident omwela siyeteni ya kitoveni. Omugamberuzo wa polisi omuchanga cha Albertine Julius Aran Hachiza arukorabera hasumu yahamya makoraga okutomere moto kuje nyuma yayo nkimanyisa obenavuga eja benayinkaniga na vugisa kimamu so imotoka lyanaga abetomere barya irwaro then ebinde na passenger actually passenger mwaferiro on the spot passenger we aferira on spot passenger birali mu motoka ya UH 727F
butandeji yabaho musande ni yemwe motoka y'abashubuzi namba UBF 211F hire ubwa nyuma yo kwatwa umuriro rya haruguto rwa Masindu Burisa mu kibera cya Budongo. Amakuru agagashoka Philip Murangira na Nuwagaba Katoto.